You guys ready? Yes, yes. Evo i momci igraju poker. Realiziralo se koliko para? I smoked some beef on the grill, dude, so it's alright. It's brisket. A little bit dried up. Ne mrzim te, ali moram 20, hoću da to It's otjeramo different odavde. than that shit, man. Hoću da to otjeramo odavde. Hoću da to otjeramo. Evo, Senči, recimo, ne trebaš ti ništa, recimo ga. Evo 20 još 400. To, majstore! To, ovo se snima, pazi. Ovo ti je profesionalne negranu move. Pratit će me. Snimaj, snimaj. Tresu se ruke. I brko. I brkovi, I dame i brkovi, gospodo. I brkovi, i dame i brkovi, gospodo. Da. Čekaj. Uuuu. Sounds like you guys ever seen him. I know. Otkao sam da je ona vik, ali nije vik. Ne mogu da to uvijek. Dobro, evo ovdje ćemo ovo, pa nek doguraj to poslije. Hajde, kaška. Čekaj, jeste vi mi chillali ovdje jedan drugo? Jesmo. Imate same hand, jel? Probably da poznamo. A je. Damu imaju. Osmice, jel? Straight. Imam ja sve. Ne, Tu nemaš je sve. Čovječ. Je snimio ti ovo? Damn, man. Imaš evo bilo. Senči, pa ušte si gledao. Trebala dama, jel? Imam dama. Gledao suvo meso, a nema. Sorry, man, I told you I don't hate you. But don't why you gotta be fucking apologizing, you just want a hand. Celebrate. God damn it, right? Bravo, majstore, vratio sam za onu prošlu. Vratio mi je. Skoro. Komentar poslije ove jedne ruke, gospodine Senare. You can always buy in more, right? No, that's a fact. Jel još? Well, it's a fact.